Umugabo utuye mu murenge wa Kabagari yatawe muri yombi akekwaho guca ugutwi mugenzi we amushinja kumufatira mu cyuho asambana n'umugore we. Uwo mugabo wo mu murenge wa Kabagari kuwa gatanu tariki ya 19 Mata 2024 nibwo yarumye igice cy'ugutwi kuwamufatiye mu gihuru asambanya umugore we. Aganira na TV1 dukesha iyi nkuru, uwarumwe ugutwi igice cyako kikavaho yavuze ko yafashe uwamurumye ugutwi arimo gusambanya umugore we. Yagize ati nasanze barimo gusambanira mu rutoki noneho turarwana, andumye nahise nitabaza undi muntu araza arafatanye geka ku mukingo, undi rero niko guhita asubira inyuma ahita anduma ugutwi agukuraho araguca. Umwe mu baturage wabonye ibyabereye aha hantu yanenze umugabo wasambanaga n'uwo mugore, dore ko yari afite n'uruhinja rw'amezi 4 ndetse bagenzi be babwiye TV1 ko bashakishije ugutwi bakakubura. Uwo mugabo wasambaniraga mu rutoki n'umugore w'uwo warumwe ugutwi yahise atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Mu gihe umunyamakuru wa TV1 yavaga aho habereye ayo mahano, abaturage barimo bashakisha igice cy'ugutwi cyavuyeho ubwo uwo mugabo yarumaga mugenzi we. Abaturage batabaye warumwe ugutwi batangira gushakisha igice cy'ugutwi cyavuyeho, ariko n'ubundi byaje kurangira bakibuze. Umugabo warumye ugutwi kwa mugenzi we umushinja gufatirwa mu cyuho asambana n'umugore we niwe waje kuba atabwa muri yombi. Jye mwumvaga ni Gift Mura, iyi ni Mura TV nk'ibisanzwe.